Kudiponao abalei apetoklu akote ngule ene Bureau of Ghana Languages yeta agbanlesia pokloideme medibe mategbedejina agbanlesia hlela obe nwutinya si anye nwutinya si nye nwuto mekpa ame adeke mengule alo gbulekpo ha o eyata menyenya si jokpo la fiade wonye o nenemake magadi be mianya ha be dukple amenkosio nwuti do me wo la gbanlesia ngonglo mela nyenkosio nye nwuto mekpa deke menye ame alo du si ono anyi vaila alo esio li fifiala to eyata ne nkosia odometo ade di ame ade to hala menye nudo wei wonye o englola klu akote cho agoti me kpetoe le pakpe de kalafa sieke bladre de keme ngodonya enye nusi wonukuna mutobe agbanlesia nglola na bia cho asinye be manglongodonya na epa agbanlesi wonglola megblo esia le alesi menyanwie be evegbe nglola adodo gede oli si aten anglongodonya si ane hafilata ale togbobe mewo doto hesia hala nyeme budokwinye abe evegbenya ganto dometo de kaeneo ke bon melon de dosia wowoji be made jijo si wonyenam be mawo de ka ple amesio la gbagbajem be mia de gbe ngongolo ple ehenhle na kpo tutu deji ple ngoyi la afia de ohi anyenu hahana amebubu gede o ha abenye uto ple ameve adeo si o menya enela be evegbe trozu nudigbon la megede o nkume le egbe nkeke o mela nenye be ame bo adeo pomonu desuku gao eye wozu agbanlenya la gao kola wo bune abe amedoku dadada anyi ene be ye wa gagblo ye o degbe o togbo be nu le ale hala magblo be enye jijo manyagblo be ame adeo la gbagbaje mvevie be ye wa tu mia degbe la deji jijo sia ewe be melonfa be manglo ngodonya sia nwuti nya si la agbanlesia mela nyenu si nwuti agbanlenglo la adeke menglo nu le kpo hadeo me kadeji be ehehlen ado jijo na amegedeo nwuti nya la to asi nu gede oji nami ke de wohi nu vevi to si ji wo tegbedo la enye nu si lonlon vava ple lonlon de toto aten awo nwuti nya la fiami be togbo be mi ekpo anwu jeje le lonlon pome vivovovo si odometo adewe nye ahano gbe lonlon pome to nyenye lonlon ple nkume lonlon hala lonlon sia o pome vi adeke menye lonlon vava o elabena wo peke me deto lonlon vava enye lonlon si peke o deto eye wo noa anyi tegbe wutinya si anye wutinya wododa mejiade si hehlen awonu blanu na megedeo eye waga demojaka nauha melenwuse doma mesia mesi akede agbanlesia nwulabe wa hle chito akponu sileme wutinya la je gome ple fiadupe gan si mejijo popo no fun la eye wo fia ale si hotui pe jidudu webe ame adeo buibe fukpekpe adeke mele hehe si ameo gakele du make mela chuevi nublanu to ade ya pe fukpekpe webe agbenono vazu veve sese gede ne ke esi fukpekpe si aokata nu vayi eye wo lebe chuevi si ha na kpogbojoela ehavi amegbeto pe nwu babia ple nugbedodo va tro epe nunyona meo wozu gbegblene enu la ame adewo bunabe kesinonuwe le fiadum le hehiame esi wonye wawe na jijeme ameta mutinya sia le kpedom ejina mibe esi amenya nyatepe resia yo le goadewo mehala ale sususia onya viviti menono pla medoku bebleko elabena ne to me fafa me le tepe adewo la
eme kɔƒã be kesinɔnuwo mate ŋu ahe dzidzɔ va teƒe ma na amegbetɔwo. Anye nu nyui aɖe be míasrɔ̃ le ŋutinya sia me hã be xexea me menye teƒe si amegbetɔwo ate ŋu akpɔ akɔfafa le ɣe sia ɣi o. Nenema ke xexea me mate ŋu ade mía dzi bena míakpɔ nu sia nu si dim míele la hã o, elabena godoo la, nu ka ɖe dzi mesea ame bɔna o. Le kpɔɖeŋu siwo le agbalẽ sia me nu la, mexɔe se be agbalẽa xlẽlawo adze sii be mele be míaka ɖe dzi be dzidzedze kpɔkpɔ kple dzidzɔ gã si me míele egbe la aganɔ anyi na mí le tsɔ si gbɔna la me o. Nu ka tae? Elabena ame aɖeke menya tsɔ me o. Gawu la, etsɔ si gbɔna la ƒe dzidzedze kpɔkpɔ nye Mawu ŋutɔ ƒe amenuveve ko. Nu siawo kple bubu geɖewo dzie ŋutinya sia tɔ asii. Le nuwuwu la, magblɔ be ŋutinya la ŋutɔ nye dzɔgbevɔ̃e kple nublanuinya alo fefe si tɔgbi woyɔna le Englishigbe me be tragedy la. Le fefe siawo tɔgbi me la, bubume aɖe nɔ anyi si ƒe agbenɔnɔ dzea amewo ŋu. Nyadzɔɖamedziwo doa ta ɖa helɔa ame sia ɖe nu eye eƒe nuwuwu nye nublanui gã aɖe ŋutɔ. Ale si agbalẽa ŋlɔla la trɔ asi le ŋutinya ŋuti be wòava wu nu nyui alea la, nye nu si dze na kafukafu blibo vevietɔ esi wònye be eƒe agbalẽ gbãtɔe nye esia. Meka ɖe edzi be ame siwo axlẽ agbalẽ sia la akpɔ dzidzɔ geɖe le eŋu eye woasrɔ̃ nu tso eme hã. Mlɔeba la, medi be mawɔ mɔnukpɔkpɔ sia ŋuti dɔ atsɔ di dzɔgbenyui geɖe na agbalẽ sia ŋlɔla kple exlẽlawo katã hã. Eŋlɔla Magnus Kodzo Haibɔ, Dzome 1 le ƒe 1990.